नत्तबा लिचत चꯠलुबगी सही कुन फादोकपिख्रे अमरोमदा अंगांगना नत्तबा लिचत चट्लुबनी हाइबा फाख्रे अतोपा मियोय सादुन नमथाक तारो क्राइम से थबा मसुम सही नौरिबी नुपी मसा अमद नत्तबा लिचत चटपगी मारालदा मियोय अमा सही कुन जेल लैनब कोटना सेराक पिख्रे सही कुन जेल लैबिगी सेराक लाउथोख्रबा मियोयदु तोकपसिंग मे लेकाइदिगी मसागी से निफुगा मंगारम सुरबा ओइनाम रॉबिन चंद्र आपोकपा चंद्र मोहन कौबमनी हौखिबा सही इंग लिसिंग अनिगा तरागा तरुकी एप्रिल थागे अहान मसयोल सही नौरिबी नुपी मसा अमद नत्तबा लिचत चटखिबा मसुम अतोपा मियोय सासिनरगा क्राइम से थबगी दमक महाकपु हौखिबा ऑगस्ट 13 जज W टोनेन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 2 मणिपुर प्रोक्सो एकी सेक्शन 4 अमसुम IPC की सेक्शन 419 की मतुइन मरा लैरे हैना लाउथोख्रबा मतुंगदा ngarang sentence hearing sathaduna sahi kul jail lainabigi order du takhibani kanbigadu manipur central jail sajiwal tigi sentence hearing gidam court puthorakhe masum special PPM biswantar hamasum kanbiki defense council na court thamki buwafam sing takhi special PP na thamki buwafam da haujuki matamda nupi masa sing sathaba crime si khunai sida masing ongkhalakni maram asina asiguma si yadi heba miyam da pauzal pipa tangai fati maram asina case asi yam lumna lawduna kanbiga sibu akan maserak pipa tangai fati makna tawriba offense asi prokso eki matungina yam sathi mong heki special PP na thamkibada victim asi kanbigaduna crime adu sathiba matamda masagi sei taraga mari tha ani suri maram asina kanbiga asibu sahi kun serak pibina bamaso matik jaba fine sing prokso act 2012 ki section 4 clause 2 gi makhada than bina ba haizaki special PP na makhatan hai kanbigasi IPC section 417 419 376 amasum 506 ki makhada session judge Bishnupurna session trial case number 1 of 2022 ga mari lainana kumja english ngani ka kungani thui august kunga tarukta rape case yauna sathaba crime amaga mari lainana charge order pi ki lekre kanbigasi asiguma crime sathabada hainabi oiraba miwe ama oire haina thamki special PP na hai victim asi sahi nauribi oibna mahakna nangliba haksang amasum wakhal gi chaina khunai gi miying na nangliba saithing kya si yenglaga mahakpu compensation matik sana pifam thui loina victim compensation oina lupa lakh terek pi han biwai ki kanbigasi da defense council na court thamki bani oina robin chandra si lairabi mung degi horak poibana loinana imung puba amata ngairaba miweni case asiki trial amasum thijinba matamna mapung phana mating pangi case asida kanbig asida khwaidigi pikpa serak pibiwa amasum khwaidigi pikpa sangna fine thian biweki prokso act 22 asisu kumja english gani ga taraga mapana semdokre amasum jathariba case asi ek adu semdoktringai mamang thokibane maram asina sentence adu semdoktriba ek adu gi matungina pibiwaki court nasu convict oinam Robin Chandragi wafam staki hearing aduna kanbig aduna session judge Bishnupur pending leriba session trial adugi matangda su masana yazaki kon special PP defense council amasum kanbig oinam Robin Chandragi wafam tarba matungda amasum case ki record yenglaba matungda namthak tawduna atopa miyoi sarubagi dama IPC ki section 419 gi makhar sahi ani jail da leiba amasum lupa lising ama fine thina pika thangpiki makatana kanbig asina sahi nauribi nupi masa amada nataba lisa chatlubagi case aduga madi leinana proso eki section 4 clause 2 gi makhada sahi kun jail leinaba masum lupa lising tara fine oina thiana na bi atangpiki kanbig asina case asiga madi leina thijilingai amasum trial sa thringai gi matamda detain tawkhibagi matamadu kakthana ba kon ayaba piki kon state government ta victim amasum haki imungi miyoi singda victim compensation scheme natragana atai sana scheme amadigi victim aduna mai masing tambada haksel gilamda masuma ki yepe thorangi dama compensation oina lupa lakh mari order asi phangbadigi paraga tha amagi manungda pina bakhanki panmaya bari conviction case asigi trial sa tharingai gi marakta kumja english ngani ga taraga mapan gi me tarani thoida Bishnupur women police station ki team na makoi tharakpo wokat namagi matungina phabina bhaijarakpadigi cyber crime imphal west ki team na uripok pasapati laikai gi phaki case adu Robin Chandrana deposit ko bami ema saraga kumja english ngani taraga mapan gi april 13 da ulau da labor restaurant ama atopa victim ama da natablisha satpi khi haina victim gi masina thangalapo wokat amaga mari lendina phaki bagalundina case adu lokhot ki banari angang dana tablisa satlubani haba phakri sei noribi nupi masa amadana tablisa satlubani haba miwema nomaiju numita police na phakri miyedu special just proxo impal west numit marini police custody remand pikri court na
पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरब मियोइदुगी ममिंग गिरीश कुमार दास अपोक्पा शंकर दास कवी बेगुसराय फुलवारिया बिहार की लालगा हौजन उरीपोक लेब असानब यूम लेरगा मोजी थबक तौबन है माकू विक्टिम ओइरिबि नुपी मचादुगी ममाना थंगलपु वखटमगा मरी लेना नुवाइजु नुमिकी नुमिदांग इम्फाल पुलिस की टीम ममाना फारब मतुंग पुलिस कस्टडी रिमांड पीबिनब हाइजबग रोइना कोर्ट पुथोरखिबनि स्पेशल पीपी नाई नुवाइजु नुमिकी नुमिदांग सही नौरिबि विक्टिम दुगी ममाना थंगलपु वखट विक्टिम दुना माकी स्कूल बैग सेंबिनबा 21 ने हाइरिबा मियोइसिगी असानब कादा संखि मतम हैक लेरगा मचानुपी अदु कपलगा यामना पखना सेंथोरक्के मसुम हंगलुबा मतम 21 ने हाइरिबा मियोइदुना माकु नतबलि सत्पिखि हाइना पाउदम लखि हाइरि मखाताना थमखिबदा अहानबो होइना वहंग पहंग सथबदा 21 ने हाइरिबा मियोइसिनसु माकि मतक सिरिबा मराल गेजखि मसुम थिजनबगी थबासी हागोलकबदा गाइरि मखाताना 21 असि अहेनबा वहंग पहंग सथबदा तंगाइपदि मरमसिना हेना कुपथना थिजनबा यानबा 21 ने हाइरिबा मियोइसि पुलिस कस्टडी रिमांड पीपी मथौ तारेखि कोन स्पेशल पीपी ने थमखि वाफम तारबा मतुंगदा अमसुम केस की रिकॉर्ड येंगलबा मतुंगनि 21 ने हाइरिबा मियोइसि नुमित मरी नि हाइबदि अगस्त 23 फाव रिमांड पीखिबनि हाइना पाउसिदा मखाताना सुफुंदोरखलि सयेनबा वहंगी एपीएससी ने सेंगदोकदबनि एमएसएस असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी ने लौबा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर ADO examination Manipur की इरांगी मतंग हंकी वहंगदा सयेनब थुरक्लिबसी APSC ने सेंगदोरंगनब वाप मैते हेरिटेज सोसाइटी MSS ना थमरली सोसाइटी एसिना थोकिब स्टेटमेंट पल्लदुना पावसिना हाय APSC ने मियाम खुराम खुसाउन हनबा वहंग अगस्त 10 दा पांगथोकिब एग्जामिनेशन दुदा हंगदुना मैते पुरुपु मिक्सथियानब होटनरे हायना मरालसकी असम पब्लिक सर्विस कमीशन वहंग अदु सनरोय हायना लाउथोकथबने मदु इवालुएशन तौबद याहोलोइदबने हायना पल्लदुना थवोंग अदु नाकन नामते गिवेब मियेंग सथबने मदि असिगुंबा असि यामना मनुंग मपान फाउना असान मिराई नाइदना मसुम इंटीग्रिटी लैना थबक तौबा पब्लिक सर्विस कमीशन अमना तौरोइदब थबक नाइखि सिरोदुना हाय APSC ना हंगलिबा वहंग अदुदा मणिपुर की इरांग असिदा कुकीसिन मिलिटेंट्सिंग अमसुम कुकीजौ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना तौरिबा मयाम असि नथैरगा थमली लुप असिना NIA CBI अमसुम सुप्रीम कोर्ट ना हापखिबा कमिटी ना इरांग असिदा कुकी ग्रुप सिंग ना लौरिबा थौदांग अदु मयेक सिंग ना पल्लबा फावबदा APSC ना प्रूफ अमखक्तदा अतमना टारगेट तौरकपनि हायना पल्लदुना अकन वाफम पनबा अइबसिरो APSC ना पिसिनखि हायरि MSS ना पिसिनखिबा सेरोल अदु APSC की एग्जामिनेशन कमिटी ना कुमनि येंगसिलि कमिश्नर थाजब थमलदुन सोसाइटी असिना असान मिराई नाइबो वहंग अदुगी मतंग सेंगदोनबा डिमांड तौबगलोइना वहंग अदु इवैल्यूएशन यहोंदनबा तक्सिनखि सयेनबा वाफम सिगी पाकुम पीरदुना APSC की चेयरमैन देवराज उपाध्याय हाई वहंग सिएदु इंडिपेंडेंस एक्सपर्ट सिंग सेमने मसुमदु एग्जाम नुमित फावबा सिल तौसलगा थमि वहंग से सेम APSC की रोल करी सुरैति वहंग सिंग अदु तुआन सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंग सेमने मसुम एग्जामिनेशन नुमित फावबा सिल तौरगा थमि मसिदा पॉलिटिकल्स इन्वॉल्वमेंट अमत लैतेखि APSC ने एग्जाम आसान मिराई नाइदना मसुम मपुंग मपान फाउन उब मोंग थबक तौबिदुना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यामना फेयर ओइना अमसुम न्यूट्रल ओइना थबक तौरकनी हाइना थाजब थम्मी हाइकिनसु पाउस्ता मखाताना फोंदोरकली नोंमय असाबा पायरगा सेन खाइरुप कांस्टेबल सस्पेंड तौख्रि असाबा नोंमय पायरगा मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा सेनबने हाइबा पुलिस कांस्टेबल थबकतगी सस्पेंड तौख्रि मांगना सस्पेंड लैनिङैदा हेडक्वार्टर थदोकपि यारो हाइदि मियामदगी सेल खाइबदा सेनबने हाइबा पुलिस कांस्टेबल दुगी ममिंग MD अमुमसा खौइ माकी कांस्टेबल नंबर ना 094240 नि मा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की पर्सनल नि हौजिंगना CID स्पेशल ब्रांच ते अटेच तौरगा लैबने हाइदि Superintendent of Police Bishnupur District SI Ravi Kumar Kuyek Piduna order Amatukuna Mahapuk Tabaki suspend Tokibini. Suspend of big order to the Palibo from the MD Amum Sasi Miam the Nomai Paraga Namduna Shell Kaibik to Siena Biginamang Local Pay FIR number 23 clause 8 2025 under section 308 clause 3 BNS Amasum 25(1)C Arm Eki Makara Satliba Ta Sikitaraga Andro Police Station officer in charge na Pakibini. माकपो असम पुलिस मैनुअल पार्ट 3 की रूल नंबर 66 की बखादा पीबा पावर सिजनरगा माकपो खुदकता सस्पेंड तौरे हाइना पल्ली मांगना सस्पेंड लैरिगै मतम डिस्ट्रिक्ट पुलिस रिजर्व लाइन बिष्णुपुर सिदा हेडक्वार्टर ओइगनेमस मरी लैनबा अथॉरिटी की अयाबा यावदना हेडक्वार्टर थदोक यारो हाइना पल्ली केस अदुगा मरी लैनबा अथॉरिटी सिंगी माइकेदिगी अमुमसा की मथकता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सथबा होरैदि
Panmayabadi MD Amumasa Elias Kulakum Amumasa Sai Kuntraga Nipan Yaripuk Tulihal Makhalikai Asi Atopa Yaripuk Tulihal Idiga Manaktigi Tampak Mayum Asat Sai Kungamanga Koba Miwe Magaluina August Taragataruki Numidang Puk Mapalum Taba Matamda Andropolis Station Ki Manungsan Yaripuk Bazari Kaitil Manvis Satkibalambida Lakpa Octori Suamat Tanaraga Namduna Selo Nabhona Ring at Miam Pakivani Makoi Pavagi Pau Pumari Impal East District Police Kit Tim ama laklaba matungda miyamna makhoi ani bu khushna khibani tungna makhoi bu Andropolis station na khushna khibani makhoi ani numaisu numita duty magistrate ki kota puthoklaba matungda makhata na thijinabagi damak police custody remand lauthakibani panmayabri numit kharani ki mamangna su officer sing yauna Manipur police ki personal manga drug amadi senja thumjaga mari redana thabak suspend tawkhrabani illegal immigrants ki mayokta awang nu pok tu wakat mi pham sing satakri Bangladesh ki amasu Myanmar ki narona mitop sing sangsilakpa thingnaba government na miyeng sangu haina demand tawraduna North-East Student Organized Nesona masiga puna satminariba awang nopok state singi mahairoi loop sing kusamnaraga state singi capital wakat mi pham sing satakri Nesona mezo July Paul kusamnaraga Aizol leiba Bana pa hola pangto ki buwakat mi phamna Myanmar amas Bangladesh taki ngang phailan silaglaga mitop sin sanctionarakli Mizoram na Myanmar ga pumho hoba ngang kai paringa mat taina dun laidi masida refugee kya sei khara sta leba adu thokli batang dulai ta da phium sin maramoiraga sanctionlakpa leptri hairi Maire lobasi gi lusing masing na center amas state government na state singi demography da akai ba thondana ba masum refugee singa do masa khangdok na tonga na policy sing mek sing na semna ba demand tawki Tripura Student Federation TSF na Neso Kusamnaraga Circuit House Agartala Wakat Mipam Pangtuki Ministry of Home Affairs na illegal immigrants sing Tingna Pikiba directive adu state government amasum central government na thaba oina onthokna batakseli TSF ki Vice President Zone Dev Barman hai illegal migrants sing ki wafam asi Tripura amasum Wanopok state sing dadi anauba ama oidri Haukiba say ni fuhe na yellow missing na masigi problem si mayuk na duna lakli Nesona laukiba warip ki matu ina illegal migrants nga sibo masa khangdok pagaloina na deport taw na ba taksila duna khongjang asi sanction mani ki demand sing asi yaw ba sirola masu chief minister Tripura da pising kre haidi wana makhata na hai Assam da haujuk chathari bi eviction drive sida kopna sena hudrabadi migrants sing Tripura da thomjalaku yabi akiba lairibani State government na MSA na piba directive adu state singa pau phaunaraga thabak oina onthokpina ba taksileki Naga Student Federation sunna naso kusamnaraga Naga Solidarity Park ta wakan mi pham satakri khongjang adu neso gi general secretary Mochi Khoyo Yobu amasum MSF ki president Medobi Rihana Nagaland ki minister da memona mama chief secretary gi kuthana pising khena pau sida makhatari Karam shyam gi election case English singaniga kungani thore pangthokipa Manipur Legislative Assembly ki mikhalda langthawal kendra ki MLA Karam Shyamna maki election affidavit ta namthak tawre haiduna ex MLA o join na thangalakpa writ petition adugi aroibi hearing salipa thas ki kunga tarukta pangthokna Manipur High Court ki Chief Justice na khankri haidi under section 36 clause 2 of the Representation of Peoples Act 1958 ki matung ina Karam Shyam election ki damak fine tokiba affidavit form number 26 adu lali haiduna court asida hearing se thaduna lakone court ki hearing adu thas ki taramathuri MLA Karam Shyam sama court laktuna ma ki mathaka toriba charge adu gi defensive statement people loikraba matungda official witnessing ki statement ama lona ba thawang torakpada court asigi chief justice na munna taraba matungda salipa thas ki kunga tarukta MLA Karam Shyam ki official witnessing adu gi statement pinana ba khangan khibane haidi Voter list ki foreigner illegal immigrants ming kakthana Nesona center taksingkri awang nong pok barat ki state sing da lairi ma pangal hi ma hiroi sing ki tuan malup sing apun organization am oriba North-East Student Organization Nesona ngasi leba asigi prime minister amasum home minister akhana ba commission am semlaga electoral rolls ngasi ningthi le yengsin bagaloina foreigners sing am illegal immigrants sing khandolaga makhogi maming sing voter list ki akna ba matam gi manungda kakthana ba taksingkri hari MP Bimol akoi jamna IDP sing skill development training PB gi thausin leibra haina house ta hangre Manipur da leirib IDP internally displaced persons sing da skill development training PB gi thausin leibra haina Manipur gi Lok Sabha gi MP Dr. Angomsa Bimol akoi jamna house ta hangre
Amaramda Minister of Skill Development and Entrepreneurship ki Minister Jayanta Chowdhury na hai government na miyam ki damak tuwan skill development amadi project sing pangthokna lakriba sigi manungda IDP sing amasum atai mi singna khudong saba kya leiriba ko hanana ba tuwan scheme kya pangthokna lakne ri Minister Jayanta Chowdhury na house thamki buwa pamadugi matungin hai PMKBY Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana gi makhada JSS Jan Shiksha Sansthan amasum CTS asi makhata na training kya piduna lakibani IDP sing khakta skill development training PB gi wapam thadolaga thamliba panamdi leba asigi citizen sing tungi dama khalaga industry ga mari lenaba skill sing asi phangan bani han spouse ta phali Maui sing na phumlamba IED pokhaibada DRG zawana ma sire humsokli Sadisir ki Bizapur district ngarang Maui sing na phumlamba improvised explosive device IED ama pokhairak padigi state police ki unit ama wariba district reserve guard DRG ki jawan ama sikhibaga loina atopa ohumna sukle hain official sing na phungtokre senior official ama na phungtokgi matung inadi DRG ki team ama na ngarang ayuk Bizapur district ki Bairamgar Police Station ki manung chanba Indravati National Park area da operation satharingai da thaudok tu thoki bani mangna ki pokhaibadu Dinesh na kawa DRG gi zawanam sikhibaga loina atopa ohumna sokhi asok pasinga du thaudok thokphama da ahan malain piraba matung Bijapur district hospital pukatkri haina mahna phongdokli haina pausna makhatari official du na ki thaudo adu gi matung ahenwa forcing sanghin ki baga loina house area du makhatan operation sathari hari Thang Zanamitasu Indravati area Maui sing na phumlamba IED ama pokhaira padigi DRG gi sub inspector ama soki bani hani su paus na makhatari duga tenda na sum na myam na thamjaram ge hausi ko na di myam paus su matang se lusin jarage ama su makhata bano update myam pun ngamina sena channel sigi mekedi gi myang pham da makhatan thamjari makhata bano update myam pun ngamina si